Ebi byona bagamberwe nyuma abazyo aha mukoro go kurundana sente ezogura za Kanyabwenje ayishomere rya Kasana Vocational Secondary School Rukshango muri Kasana umur district ya Shema. You start working on something. Start now. Na mwenye naomba wana ngo jefa munchi tandakati. Wana ngo otocha runchi tandakati. Chekachite chitwiza kubasha kurakura. That's n'abana bari ukumbi abo batakushoba. Mwe twatunga kaisha. Narakanya kaka twatunga kishomero ke. Mureke tagira abana bakashoba. Mwe tukora hati konka byija biyamba bindi. Eza computer zibakwenda owe nakutushomeraho nabandi bashomereho twena tubeki mbwene target mwachukura yonanye natayeza ngeze nasigaha mwongereho. Obira ry'umujenyi mukuru engineer Brian Obahanda ashabira abanyashema okuronda bebembezi barungi kandi batazo mu ntaro z'edini hamwe na n'inganda. Weyanzire nimba shaba mwongere akaruru agumize mune bya Coral District. Mama w'abana numurimo muhango gwa koraha kandi umuhango mno mwe n'abaziri omushisho kumurebe iki yakora ati mutarongora we murongore mama omugiraki omugongo. Abatura bagurire mukuru w'entebe ya Katana habwa district ya Shema Jemima tumwice bahande behembo batyo babeho mutabani okubimutwara. Nakunda penne kandi no kutumutwara ngana bigeni cyangwa bugona dene nande byose niteka byose cyashafiteganza muteze mugure mutwarira byose bibi basigire batongozana n'ihuriro kwataraho abeji abatarukweyamba abaragumeno bashashura fizi kandi batandikirena n'abeji 14. Umuganda nkago abaturu mu district ya Shema n'abasima mukuru w'entebe ya Katano Jemima tumwice bahanda ahabo kubashakira project y'Kitagata ubwa hateriyone gendo misho. Umurimo gwakoze raha n'umurimo gw'amana mununga buko abantu bakaba batanyagurikire abantu batakwitegeza cyabintu kigendaho misho konka yashitamise nkiko abantu yabashoborera abantu basigaze Kitagata cyabo cyaburijo hatana banaba kana n'iki cyo mugabe iki turuho tuteka ekitire hebe byombeko ibikuza kurete sente nyinjaha ni mwendeza ukugaruka yuje tukamuhereza tukamusupportinga kandi ngaruka nsima aho nareba musisi abo kujya mu Minister wa Works and Water and Natural Resource okurira umurimo gw'ukombeke Kitagateci nagira ngo utakwenda kunabira heruna n'abandi nibija kubateraho obushenje obwo kunabiramo. This is a gym and restaurant building. The ground floor is the gym and the first floor is the restaurant. And then we have other buildings to support this. There are 3, they are all called health club buildings. The other first one is the administration block. Abatura nabagira ngo Jemima bahanda akihaho umuhonda nugona ogwabire gutura omur district ya Shema ogwe Kitagata amakuraga gashakwa Michael atwachire.